Episode 4 na ta mga idol no. Og salamat sa padayon nga mga pagsuporta. Ug sukad ani na video mga idol na tay intro. Good morning sa inyong tanan mga idol. Nanapunta sa atong trabahoan no sa Ayos Kabuntagon. Saka ko diri sa bodega kay diri ko nagabutang sa kong mga gamit. Hindi mawala. O sa sayo sa Kabuntagon mga idol, mao dayon ni ako ang gibuhat nang ibot kog sagbot og akong gisilhigan, ginluan ng mga garden diri sa Manager's Quarter. Medyo kaulanon na sad, nagdagom na sad ang langit mga idol. Pero padayon niya punta sa pagtrabaho kay mao man ato ang inadlo nga pangita. Kay og di ta mo trabaho, wa putay income, wa tay kanon, magunsa na lang atong pamilya, atong pamayo ug wa tay trabaho. Walang maningkamot gid nga makatrabaho ta, bahalag naglain ang panahon. Makasudan ta sa trabahoan kay importante gid kayo nga makatrabaho. Ay ang uban naningkamot sila makasud og trabaho, apan naglisod sila sulod sa trabaho. Mao kita nga nay trabaho, nay opportunity, mo trabaho gid ta samtang kaya na to. Ug mao ni ako ang area nga gipang-ibtan o gihinluan, gisilhigan. Taligsik pa kayo mga idol oh. Pero palayon lang kita sa kanunay no. Mag tinabangay aron malambot ta sa kanunay. Mang ni pasilong ko diri sa may smoking area mga idol kay ning kusog gid ang pagulan. Makita nga kani nga area wa pa nako ni na silhigan kay ulan mo ni pasilong sa ako. Wa man ni undang ang ulan idol ug padayon gihapon mo nang gagontahan na lang akong silhig ning diri sa may CR. Wala tay compressor kay naguba man wa pa naayo. Mas madugay ang pagpanghinlo mga idol basta way compressor. Pero nahuman ra gyapon nato og hinlo. Mas maayo gito ni compressor mga idol kay hinlo jud kayo siya. Kanina pa siya mga lapok-lapok nga nabilin kay silhig man. Di kay sa ingon nga hinlo. Lahi ra gitong maesprehan og tubig. Ay hinlo gid kay siya. Mawa jud ang mga balas-balas sa lapok. Kanang hugaw nga mga lubog nga tubig. Da maayo na to sunod ni Archie. Ug ma-requestan og bago. Samtang kataligsik mga idol nga nihinay na. Ako lang giibutan diri sagbot niya, isiligan na lang pod ang gawas. Ug naniudto na ko mga idol. Kaunta sa tumbalon ay itlog na kubok og crispy. Mo na to sudan sa paniudto. Ug idol, mangayo ko sa inyo ang pagsuporta no. Pinagi sa inyo ang pag-subscribe, pag-like ug pag-share sa akong video. Unta ma-monetize na niya atong channel. Pinagi sa inyo ang pagsuporta. Ay di man nimo lambo ug wala mo nga ako ang mga viewers, subscriber. Ug salamat kay sa inyong tanan sa pagsuporta. Ug niundang na gid ang ulan mga idol. Ug nasiligan na nako ning ground. Nga kini akong area of responsibility. Nahinlo na ako na nasiligan. Kay murag kaulan na pod padulong mga idol oh. Ako lang ning gid dali ang silhig. Ug nakita na ko ning bulak ni Boss Jigger. Shout out sa mga sir. Nindot kayo niyang bonsai. Ako ang gibidyohan kay nindot tanawon ba. Yahaning bulak kang Boss Jigger. Ug diri nga part mga idol nang hinlo kog pader. Ay berte na pong hugawa. Ug mo na ni akong last nga gitrabaho antud sa maghapon. Ay hugaw kayo, baga na kayo ang abog. Sa wa pa mga maka-subscribe diha nga viewers, palihog kog subscribe ug paki-like na lang pod ug paki-share sa video mga idol. Ay dako kanang tabang no nga ma-monetize atong channel aron ug ma-monetize na makatabang mo sa kuha na manahinayan ako og pundar akong mga gamit sa pag-vlog ug sa akong minadlaw nga income.
ug mao ni ang hinluan idol hantod sa tumoy. Perting hugawa gid sa pader mga idol. Baga na kayo ug kuan. Lapok ug ganing abog. Ang padayon na sa paghinlo antod mahuman. Ay ako rin paspasan pud idol kay mag alas 4 na pud siya. Ting uli ay alas 4 man ako ang out. Nako sa buntag alas 7. Ano akong trabaho nga paghinlo sa matag adlaw diri sa nga opisina, diri sa staff house, building nga diri alas palibot. Medyo kapoy atong trabaho mga idol, pero padayon lang gito sa kanunay kay mao man ni ang atong nahimong kapalaran. Ang pagpanghinlo, mao man ni atong nakuha na trabaho kay man ta ka-graduate og kurso nga pang-professional nga trabaho. Ang opportunity po nisto nga natagaan tag trabaho. Og nahumanan ako ning hinlo mga idol. Salamat kay sa inyong pagtan-aw, pagsuporta. Unta kuyugan ko ninyo sa kanunay mga idol. Sa akong hilig nga mo ni pagbuhat og content. Daghang salamat sa inyong tanan mga idol.